Atau tu alirang salin si pakalabi ki je si pakalabi ki dia na contongan ni nabi taye tu si tokai jadi sampai jamu tapi mutokai mana tahu jadi tu si pakalabi si pakatau ya artinya angka pak disanga moruntu oke pakalabi ko tapi angka tu pas disanga ngiruntu pakalabi toki Allah subhanahu wa ta'ala na suroki ajak mupasara ya lemu si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasaparang nga angka gasidi nang kasidi onrong angka sana fuang Allah Ta'ala mi bawa tungka pasti yang kabalinna Muhammadun Rasulullah mabetuang ang imaka deh ya komelo ibawa hari pahange ya komelo ibawa hari hakikie ya ko fuang Allah Ta'ala lagi malengi dale malenya disi-disinga dena pasara ya lena si bawa nabita apadah lagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah maulid yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada syukur kisi maraja lorisi siara jangan napong Allah taala yesi mata noringnya disi-disingan dan yang umuru ngato badang kekiha dari manda budak pungari onrangi YWE onrangi nabarak keki pung Allah Ta'ala onrangi si mata turu pamasena mamagi-magi idi iye ingkeri lalan onrangi YWE yang turut ikut berpartisipasi baik tenaga baik pikiran baik harta semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawan ya mapa salama luri nabikan Nabiullah nabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yetegena nabi tona sari pamase nania asalamakeng. Makadai guluta nanigi melo salama rilino makoto parori akhira angka lalo ki moli salumpina tu salamae tiga tu salama nakenna ke bapak ibu sekalian tanya tu salama riase na bulue tanya tu salama riawana tu aju malumpoe tanya tu salama ye mapasoro-sorongi risaloe tania to salama yero kiburu malopoe nekia to salama nasa guruta ya naritu Nabiullah nabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Camat Tiroang atau yang mewakili Bapak Lurah, Bapak Lingkungan dan Ramil Kapolsek Babinsa beserta instansi-instansi pemerintahan, begitupun juga Bapak Kua Tiroang dan Bapak Imam sekecamatan Tiroan yang sempat hadir, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan para hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu, dek patu, makadam makamatu aming, dek patu ilo doang, minre amma ni mak depa, apa makadami matu aming, mak depa ni, dek patu, ya, tapi alhamdulillah.
orang tua kita dari Kuah, makanya tuh strateginya Pak Dioloi maridodonge supaya dia ada pah. Iya, hebat tuh, makanya tuh apa siagamo kan yung re mamoli bu napi sambu tatawe capu nih. Iya. Tapi alhamdulillah dia kedo strategi yang bisa dicontoh dalam kebaikan. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yelengiti telekri pong Allah taala sebagai rahmatan lil alamin. Mancaji pamase lori sininna alangi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magiro na mancaji pamase lori sininna alangi. Yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kutuma bicara amacangang ya memang Nabi toaca Bapak Ibu sekalian, tapi bukan kemacanganna kepintarannya mendasarkan dia menjadi rahmatan lil alamin. Iya. Tapi agami dasarna nabita ya ipancaji risesena pong Allah ta'ala rahmatan lil alamin mancaji pamase lori sinina alangi tanya maka mancaji pamase rilinoe tanya tu mancaji pamase lori laingi tapi lori sinina alangi ye kullul alam artinya lori sinina alangi. Magi Bapak Ibu sekalian sesuai dengan tema dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita budayakan pola hidup berakhlak karimah dalam kehidupan sehari-hari. Ia mirona mancaji Nabi ta mancaji rahmatan lil alamin mancaji pamase lori sinina alangi tega pangkaurang ampe kedo-kedo ye bahkan yaro Nabi ta leyutu sirilebo na lenoe untuk pasukur yasenge ampe-ampe Bapak Ibu sekalian. Wa ma bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Leyutu suka nasan nabita sangadi untuk pasukur yasenge ampe-ampe kedo-kedo. Magi dia nak kada nabita pasuku pak disengang nasaba iero pak disengange Bapak Ibu sekalian tasliwat tasidapi angka mudapi de udapi i angka udapi de mudapi i ye tapi ku masalah ampe-ampe kedo-kedo suku na pak gurungan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh dicarata tudat-tudang boleh dicarata mak bicara boleh dicarata joppa boleh dicarata tetong. Jangan kam makada joppa tatto tama kiri lalana numa pacingnya anu macari pae lagi nabita pura napa suku ampe-ampena. Ya kuto makada lalana masige makada numa pacimo. Tega Bapak Ibu sekalian ya kumutama kiri lalana numa pacingnya masige ipamulangan ni nasaba aji atau ya kuto masu nasaba aji abio. Makuto baru kumelo kimutama lalana wesewe. Ya pamulangan ni nasaba aje abio na patomasu nasaba aje atau itu membedakan di mana yang hak di mana yang batil. Tega yero anu makan jae tega yero anu majae mana sama to ye tu makan jae mana sama to ye tu anu makan jae. Nih jadi Bapak Ibu sekalian suku cara tami cawa-cawa ye ya ko angka to macerita riolota to mameko yang kelingai de toha na jadi cerita yo ko tu mayawa na jadi to cerita ko yase boleh macerita to ni di yase macerita to ni di monri api ko carana halo Jadi Bapak Ibu sekalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja tu makada ampe-ampe amulanganna watunna masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk pole di babua indona
Napa gurungan memang ni nabita nasaba ampe-ampe madeceng. Tega ampe-ampe madeceng napa gurungan ni nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajidan. Riwatu melo na waktu na masuna ni nabita pula di babuana indona. Aga na pigaw nabita sajidan. Suju lori pong Allah Ta'ala. Ye. Macam lamopi nabita suju memang ni lori pong Allah Ta'ala. Na idi umur matang tahun ni matang umur tatallupulo patapulo ini penulis setuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama ampe na pagurungan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajidan suju lori pong Allah Ta'ala magi nasabah suju karena inilah kegiatan karena inilah gerakan ia na ampe-ampe kami na makasiri sisina po ang Allah Ta'ala. Namo manimaga siyaga eganna pasidak kamu. Namo manimaga eganna lolo kerita na marajay. Namo manimaga eganna puasamu. Namo manimaga eganna dece mu pigawe. Tapi ako di nang kamu sujo lori po ang Allah Ta'ala. Dito nung termasu. Sajidan. Tapi megangan ni bapak ibu sekalian ipak diolo iero kedo linota warang parang ele sapa ele fak diolo jamaah linota ipak diolo daripada kegiatan jamaah akhirat ye melo ye ngolo sajidan tiga pi ampe yang kedua na pagurungan ni Nabi tak syakiran syukur lori pong Allah Ta'ala pura ni suju napa syukur toni lori pong Allah Ta'ala angka sewa waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iperhatikan ni pole ribenena Aisyah rita gaban niye mas sampajang ni Nabi napa ni Aisyah irita pole Nabi iperhatikan pole ribenena Aisyah makoro mas sampajang mopi nalay si tanggajang pajan ni rokapa maka din ay salalang ngatin na pajan ni rokapa ngapa si yan ni jelabi mas sampajang mopi rifagangkan na melo ni tama waktu subuh bapak ibu sekalian napa istirahat ni nabita maka dama ni Aisyah ya Rasulullah Rasulullah idi na to nasariye pamasen ni asalamakan idi na to ijami suruga idi na to yadampangi dosa-dosana magi manaron akola daro carata sujulori pong Allah Ta'ala pupu utuna nabita na taro suju pupu bapak ibu sekalian ya putosi di kapang pupu tu tanah sebasu juga pupu jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pupui utuna artinya mak darah utuna maka daman ni Aisyah to salama ni jetu ijami ki suruga aga nasangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah Aisyah dega pale syukur lori pong Allah Ta'ala abadan syakura syukur karena sabab utama karilalanna hamba yang bersyukur kepada Allah ya Aisyah ia bawang isukuruki na sabab nawaringi pong Allah Ta'ala di singa karena kenapa bapak ibu sekalian tonas seri pamase lagi dan ya asalamaka si mata syukur lori pong Allah Ta'ala apalagi dicaru utawe abu si topo na ulu si bawa agi neri asang rupa tahu jadi bapak ibu sekalian iya sipa na fagurungan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya ko yalan ni boko tuori lebo na lino luar biasa nih insyaallah to salama na rilino lebih-lebih pariasori mondrin na po ang Allah Ta'ala jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ro nabita di lain sisi sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga narampe na rilalan na barasanji
Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawadhu yakhsifu alahu wa yarka'u thawbahu wa yakhrubu syatah wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Angkairu min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahumatan resiri naniya maraja apakatuna alena mutoha jajaisan dalana naniya alena mutoha parada di bembena enrenge naniya alena mutoha atatengini sabolana. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napagurungan di dalam kemandirian syadidul haya tomatan resiri nama kukue na idi si tongkas siri ni. Apalagi dengan media sosial cedek mitu bawang no kini aku Facebook no kini aku anu internet yan bu makue aja maki ulawa ya ko dega waram paramu aja maki ulawa ya ko celuk mimu pake aja urusanmu mudah dosa bawang alaimu bapak ibu sekalian syadidul haya lanya ni di makukue di sipana togi sirimu siriku to pedikmu pedikku to degagan yaron makanan to sipakalabi sipakatau degan apa si tongkasiri mani makukue na iya naroangkan dari asangnya maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maparingarang ilori tangata man na makadahe angka itu nabimu to nasadia pamase nanya salamakan ya ko angka ko tuman na melo salama lino labi-labi para sulmondin na po Allah Ta'ala angka lalo ko pusipay sipa na nabimu iya narito syadidul haya tomatan resiri. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa bapak ibu sekalian ya ko degaga pentingnya tu nabita denat te minimal ya tu cawa-cawana ya ko degaga palenisa micawatoni ha. Makanya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda at-tamassumu bis-sadaqah. Itu cawa-cawamu pasti sedekah. Jadi itu ya sange pasti sedekah Bapak Ibu sekalian pas sau kini nawa. Tega ya sau kini nawa sau memang je kini nawa. Coba gere tu perhatikan ni. Ya ko angka 2 tahun malengi di juta tapi dia gaga cawa-cawa. Ai yang kato tahu sidi dia nang kenalengi agaga manaha. Tapi ya ko to siruntu to sidupa we tari micawa haje to siruntu tega malada makinat dirilalan na atitta tega malada makinin nawari seseta tentu kita sepakat ya dari to sidupa na to siruntu na micawa haje magi bapak ibu sekalian pas sedekah sawa hakinin nawae cuman iya ko to jopa iya pa to micawa ko ka to siruntu aja lalu tuh micau ku cidita bahaya tuh ya bu ya. Jadi bapak ibu sekalian syadidul haya wa tawadhu yakhsifu na'lahu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tawadhu rendah hati dia namanya lo fujiriale Nabi mapakatuna ale Tegri sang mapakatuna ale bapak ibu sekalian makanya wala tamshi fil ardi maraha nasangi pong Allah Ta'ala ajalalo ko nang katumanna job parilebo na lino dalam keadaan sombong dan angku nasaba nabi mu de nang kanapigo yero Nabi Muhammad to nasariya pamase nan ya salamakan wat tawadu matanre apakatuna alena matanre papakalabi na pada na rupa tau apalagi di to carubu tahu maga to melo matampo ya lengi jabatan pangkat
siaga mi etana, palimega mi 5 tahun, aga mana tompong. Apalagi kita ini, insya Allah, apa namanya, pesta demokrasi. Aja na to silaga-laga na saba, alena tudang menyaman na ini malaga. aja to malaga Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, iya ko ang kamanang ipakalabi aleta, ipakaray, ipuasang aleta tawado. Iya, mapakatuna ali insyaallah degaga sasari lebo na linoy. Cuman ada namanya sipakalabi, sipakataw. Iya. Allah memberikan kita dua tangan, 2 kaki. Iya. Iya dua Bapak Ibu sekalian, beda dalam segi pengamalan. Beda. Yero tangan kanange lengi na pigaw ang zaman na marala, makbere, minu, manre, sinin na anu madecengnya le na mana pigaw tapi dia na sombong, dia na angku. Yang kero sida sualina 5 abiona yero ba zaman na kasi anu macarepae, makoti anu macarepa. Iya. Tapi dia to kasi na masinyawana, ya komate salah suran na mata 5 tawe tanpa diundan lo kakangi. Iya. Lo kakangi. Mata 5 abiona, yero 5 tawe lo kakangi kasi salah suran na. Dia na sombong, dia na makarewa ya lewu. Iya, tudak tona. Yero Bapak Ibu sekalian. Iya. Makoto paropema 5 atawe dia memohon kepada Allah. Melay pabalo na sabaan makanja je melay pabalo. Pakai ko arloji, pakai ko cinci, tapi marilawi aja na yafuang. Iya na tu salah surat ko 5 abiyawe. Talengi cinci, taletoy arloji. Ide. Coba retita tamana 5 tahe. Rata-rata itu arloji si bawa cinci. Iya. Balala mana itu 5 atau arloji si bawa cincin. Iya pale ko angka makaleleng haji lerita. Aturan jam itu okometohon ranne. Iya. Aturan jam itu kometoe 5 bioe. Makan jam itu je tadangan yakan oh makot. Iya ko 5 atau iparloji. Pekko 5. Karena memang ini Bapak, sipakalabi, sipakatau. Saya ciptakan 2 tangan dalam satu tubuh. Akitako al-gurui. Maka de gaga sisa sasasa di lalana si di watak kali. Maka topu ini Bapak Ibu sekalian, kita doakan pinrang, mamagi-magi, ya punai tomatoa, amanah dan adil insya Allah. Dan kita sebagai masyarakatnya makmur tanpa ada perselisihan. Jadi jamaah Bapak Ibu sekalian, jamaah maulid yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang saya ingin juga mau sampaikan, magiro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipakalabila dari puang Allah taala. Iya. Magiro idi nule kapa pakalabi talori Nabi tallo soko nule de panasaga yako itu mele papakalabi talori puang lori Nabi Nabi Muhammad ipakalabi lori puang Allah taala. Puang Allah taala ye pancajiki. Puang Allah taala ia malengi dalle. Tapi papakalabi na lori Nabi tidak tanggung-tanggung. Dia nama biasa. Nasabah magi Bapak Ibu sekalian, riwatun na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melo ri pancaji, melo ni masuk pola ri bebuana indona, api yang ada di negeri Paris menjadi sesembahan orang-orang Paris. Nasabah dia nang kedapat de. Maka dani orang Paris nule kapang ina puange, bateta melo pede na dia hanin nule pede. Maka jadilah sesembahan orang-orang Paris. Tapi hari itu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turun tangan langsung memadamkan api yang ada di negeri Paris. Karena hari itu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia hirang aja harus wali ro. Engka pahapa maka da iero boli de nang kanapi. De meto nang kanapi genapita na saba alina langsung. Tapi puang Allah Ta'ala turun langsung. Pakalabbi wi aso ang cajingan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
360 na patung macam neki Ka'batillahil Haram. Papa kelebih na po Allah Ta'ala lori nabita aso ang cajingan na nabita he. 360 na patung ang macam neki Ka'batillahil Haram. Hari itu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menghancurkan, membinasakan yero patunge nasabak magi karena hari itu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejarah yang sangat-sangat fenomenal, yang sangat-sangat luar biasa diceritakan sama anak-anak. Raja Abraha dan pasukan gajahnya ingin menghancurkan Ka'batillahil Haram karena hari itu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah napakalabbi asoan cajingan na nabita napaturung ya ababil mencari pelor beradar menghancurkan Raja Abraha dan pasukan gajahnya, sehingga hari kelahiran Nabiullah Muhammad, tahun kelahiran Nabiullah Muhammad dinamakan juga Amul Fil, tahun gajah. Luar biasa Nabi Tahi Pong Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, aja tu pasara yaleta si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To macilaka na iya tu masara si bawa Nabi Ta. Tega na to macilaka to masara si bawa Nabi Ta, iya to degaga amana atinna rilalanna atinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asamnya tumupawe makana umma kapole nabita, tapi ako degaga salawa rilalanna sa susuan niya murampe. Asam ni Bapak Ibu sekalian, minimal kelima rilalanna sa susuan niya masalawa kilori nabita. Ya kelima ni nadenang kato masalawa. Aga na sang Imam Syafi'i to kafiri. Magi Bapak Ibu sekalian, ya rolimen ke rilalanna sampajange. Ya kodena nang kemasalawa rilalan na lima asosiwan niya kelima berarti deto nang kemas sampajang. Aga melo mualangang. Namisa tu makana mati mana muatu tahu Misa makana angka matu asarimunrin na pong Allah Ta'ala. Misa matu makana angka esang syafa'a. Tapi mapeko to caramu melo lolongang syafa'a na nabita. Ya kodena kanang kemasalawa lori nabita. Iya. Makanya aga nasangnya Nabi ta anta ma'aman ahbabta. Iko tuman na sibawa ka tutori pojie. Tega na rito pojie ang kadua sifat o mapoji. Tega na udani. Pertama Bapak Ibu sekalian. Udani. Namo bate melo mapoji na kode na kamudani. Dega kato dega galalana. Iya mi tumu mapoji udani mi jolo pertama. Yang kedua, marampe-rampe mudani ni na rampe-rampe toni sukun itu papoji. Iya. Magi Bapak Ibu sekalian, angkananang kasewa waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na rampe lo di sini na sahabat, ya ashabi, ana mushtaqun ala ikhwani. Sahabatku, mudani kalori salah suratku. Herang sahabat, alasna min akhwanik ya Rasulullah. Apakah kami bukan daripada saudaramu ya Rasulullah? Maka dia Nabi ta, antum ashabi, kalian adalah sahabatku, ikhwani, salah suratku nasan Nabi ta, yu'minuna bi walam yarani, matappak lori aleku, nekedenang kanita ka, yan naro di mana Bapak Ibu sekalian, 1400 tahun yang silam, pura na panas sa meman ni Nabi ta, udanin na lori pada di mana, yang menjadi masalah, ini maku kue tabali ni gaudanin na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabali wi udanin na Nabi ta nasa bapak di sengeta. Iye angke sadan na makanja assalawaki. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Ya salawat kilo ni Nabi taye punai sada makanja angaji ki tapi aja to si ko mangaji ki mal lago-lago matangangi mas sampaja melotoki mal lago ya aja pun ni sada dengan sombong dan angkuhnya. Boy.
mati jamaah mondri mati ni tahu. Mati ni tahu. Tatte magharibi biasa 5 manne. Si jalabi we. Sami'allahu liman hamida. Mati ni tahu. Itu si di mangnya kita toki mondri. Palago kisah iya, tapi kita ki mondri. Makanya sadata ni sama namoha tahu, tapi kita ki mondri. Angkama ni matu kasih utu na dada. Napa ki melo ta pancaji lagota. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Taten ren utu nah. Tapi kita toki yero imangi. Iya. Nasaba ni sama namo ya tawe kita ki. Makanya apa Nabi makanya agama Islam itu turun bil wasatiyah, mat tengah-tengah. Teger mat tengah-tengah na pat 72 jaji imangi, jaji tumak mungi. Nah, yero mat tengah-tengah. Kedua angka tu alirang salin si pakalabi ki coco mato tu tasang aleta de gagam millo doangan oke ya kumakur pahe pahata mari mondri ki aja tos mariolo ki nasabai di den millo doangan angka mondri ta marilo doangan mulai mujolek kay mana tu ini ya rosipa de napaka de na contongan inabi taye tu si tokka-tokkai jaji sampai jamu. Tapi ngutok kay mana tahu jadi to si pakalabi si pakatahu. Ya, artinya angka pa disa nga moruntu, okay, pakalabi ko. Tapi angka to pa disa nga ngiruntu, pakalabi toki. Ito na namanya si pakatahu, si pakalabi. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala nasuro ki ajak mu pasara yalimu si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba garetita yasan na po ng Allah taala. Tasaparang ari si dia onroang. Angka ganang katita asan na po ang Allah Ta'ala tungke. Pasti angka iya tu asan na Nabi Muhammad rangan na. Tasaparang nga. Angka kasidi nang kasidi onroang. Angka asan na po ang Allah Ta'ala mi bawa tungke. Pasti ang kabalin na Muhammadun Rasulullah. Mabatuang ang imakka deh. Ya komelo ibawa hari pahange, ya komelo ibawa hari hakikie, ya kopong Allah Ta'ala lagi malengi dale, malengnya disinga, dena pasara ya lena si bawa nabita, apadah lagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baka makadai nang kasewa waktu angka yaro nabita Nabi Adam alaihi salam, ruwatu sukuna ance jinganna, suju ni mapakalabi lori pong Allah Ta'ala, riolona babanna arasa. Riwayat takkorakana ni ulun na Nabi Adam alaihi salam angka taroki riyasena baban na arasa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah matte mana Nabi Adam alaihi salam puang tania iya orang yang pertama yang engkau ciptakan maka di puang Allah Ta'ala muaga misangi angkai haro baca kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah agana sangangi pong Allah Ta'ala ya Adam isangi pahat jepui makade pura de upan caji wi alangi lolol lisa pura de upan caji surugai lolol lisa pura de upan caji narakai bahkan iko de upan caji ko bendengi tania nasabarangi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian ajak tu pasara ya ni tasibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan angka pura nang kawang kalinga capado cili. Bicara-bicara tu matota meriolo. Riwat tu maka na napasamu iya naritu Allah Ta'ala. Riwat tu na napasamu iya naritu Muhammadun Rasulullah. Ono dena nulle dena dini pasara. Jadi Bapak Ibu sekalian pada loni meh ipakanjaki wi atau tugata asibawara kisibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaba angka nang kasewa waktu Bapak Ibu sekalian. Ya kami atur ya sormundina ni pong Allah Ta'ala
ang katallu golongan Bapak Ibu sekalian. Ang katallu golongan sebelah kanan mata ya Rasulullah nahnu min ummatika ya Rasulullah. Ya Rasulullah kami daripada umatmu ya Rasulullah. Maka dari sebelah kiri ya Rasulullah nahnu min ummatika ya Rasulullah. Kami daripada umatmu ya Rasulullah. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antum laisa min ummati. Kalian bukan daripada umatku. Aga na kira-kira ia kuna sakarang ya Nabi ta. Melo kilo tega Bapak Ibu sekalian. Apalagi sekarang ada pemahaman-pemahaman yang dimana tidak mengakui keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang akhir zaman. Tapi ya ko digaga pa disengatari si dia agaga amakko ki na sabamagi mamakko ulawangi salakay mananai. Jadi amakko ki Bapak Ibu sekalian ko digaga tiseng. Ya sekarang zaman akhir zaman. Iya, yang dimana orang sekarang tidak mengakui keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ko dia natakui keturunan Nabi ta aga melo talolongan. Syafa'na nabita na ikupuran ya bokori wi keturunan nabita ya bokori ni anak apona nabita engka galala na lengi syafa'a na degago di mapasalama ria senundin na pong Allah taala sidini syafa'na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namo maga tanri na pa disangamu namo maga tanri na pangkamu jabatamu ya kumasakaran ni nabita Muhammad beserta dengan ahlinya beserta dengan keturunannya beserta dengan sahabatnya pura dia mulolong syafa'ana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi yang kasih di golongan poleyolo mangolito si Nabi ta taal Allah maiko angkaro e umaku e pole ya komelo komite umaku angkaro umaku umak mana Nabi ta to si makuiki magi Bapak Ibu sekalian angkatan rana hum min ummati liannahum kanu yadhkuruna Allah wa yusalli alayya kana fid dunya nasabari watun nari lebok na lino angkai hatu si mata masikri lori pong Allah taala nene si mata masalawa lori iya. Jadi Bapak Ibu sekalian pada loni mai ipakanjaki wi salawata lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapabegai salawata lori Nabi semakin banyak salawat semakin makanya salawat. Makanya yaitu angkatu ay bicarana to mata tadi Muhammad ya ko kasih topo ajena Muhammad ya ko ang kasih kecelakaan Muhammad betongan na ada ya ro ari ngarra kolori nabita ari ngarra kolori nabita makuke digaga ni makuke talapo salah surangnya HP le yala kecelakaan salah surangnya langsung HP le yala aja makanya kecelakaan madang ini na si muto perrakangi nauzubillah angka saya nasuruh kama pemada tahu popodangi aja lalu ma video pada sediko ya cule-cule kasih alena tomatoata iku yarakan melotok maman na iya gage iya melo nangoloi tania makada cule-cule alembanganna boleh rilino lori akhirat ya ko koni tasakka Bapak Ibu sekalian melo kimaga ya ko ina ro tasakka melo kimaga tepat tuju ya peta jadi tepat tuju lillana yero to mangoloi lori pong Allah taala melo kimaga o koni ro pacapur makanya kok Bapak Ibu sekalian sembarangnya tu ko melo ipamada tahu sembarangnya tu nita angkani tomatoanna angkani anakna angkani balibolana angkani nenina angkatoni nita makwe na sabamagi setangi mapakapilih-pilih Bapak Ibu sekalian mengerangi nenemu supaya mu puade la ilaha illallah mengerangi gurumu supaya mu puade kalimat la ilaha illallah mengerangi salah suramu supaya mu puade kalimat la ilaha illallah angkato pasibu rakangi melu dikasih nama nguju okoni capa pacapurang perjuangan seorang manusia mengulur pong Allah Ta'ala ya kutanya acul-aculang Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian Nabi Muhammad tapakan jaki asid dinget ta'ali tasibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Karena kenapa Bapak Ibu sekalian, tiada yang bisa menyelamatkan kita nanti di yaumil qiyamah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Angka nasi jang setengah jam lebih. Wisangi limata denana tenang. Di sama kada mata galimata, mabu sa galimata di sekadaga milona sapa. Iya sebagai pembicara wisangnya leku. Tapi sebelum kita mengakhiri daripada maulid ini, wajah ki menre manang masyarakat ye sebagai papa kalab bilori nabita sebagai tanda belum. Ya, boleh kita berdiri semua, Pasangin na piko matualena, ini piko matualena. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين ما رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين عودك صافي المبارك وردنا يوم النشور صلى الله على Muhammad sallallahu alaihi. Tangannya di atas, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi
salli wa sallam. Hadirin dimohon duduk kembali. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.